Betwanii. It's a will based on the beat. Agyakoo Betwanii. Agyakoo Betwanii. Agyakoo Betwanii. Na wa so na wana ya na atimi mahu se esi ha na menhu nipa obayesi ha me mama adamfo ne store run enti hwe ko abaha mo da bi ni ono nko ne han o ka kire me na me bo me mama amane na mama pie bi ana hwe ko di bi so na wa susu ampa se hwe ko ya wo ba kire wo se wo sika bi krofo me amato amintu aka ehu sika no wabo ano de abaji dan ma wona sa na ene panyi tena o ka se wono ane de wono de oye de ye adwuma o hwe we ye kokoo betimi ado wotu abe oh ya me ya pa nenso enye hwe se odi ye adwuma de ne mum na nenso ha sune ma hwe ko mfansa mere obio sisi wodata me bombo so sisi wodakronfo gina bia o yearless mistake me yi mani ato nchese me ba me me ache no ya chere so obodini anya me fi se apolisi fu hwe mu a o abi be so bia no na omodo waye omade itime srew hwe ko de mane mrew nsan da so odin sakra ba me na me de asoma no oje na ha tupununum mane nwura wo ho o penyiso o sumani de o sande no ho be hihye me debi wode no na jese ye odwuma wo ye o pesa wani je ho ni wani nyi ho dia onya de ba no di si ha na waje utuprum a ogina bombom bodin no anfi na prensa so obeye bio pacho de aponche kura na buru no obewe na obo ne kai miensa pe no hu se wani nyi ho o ma obi no wepra no ha ana wa o de bebre me na etwa bo aya mantina fajeto jise ofuro na mi kura nsa olumai e de besma na nya sa so na bubu ya de aba no wetu aka why cheko o ma ameli enwo e wo peti oyini kache wadaruma me ba onchen anya bone me so me time ninti wetin dey 3 minutes we nkomo na nka me ye ntia mamba hanu no in fact ni ma ekoso no me ka se me da na me boa na mini ya ba na ka se ya ba ne dopa o dopa jese enye fodi egwokura na papa so me na ka no ma na kuma bafom ati se ni ene wa je bibiem ena mse da bi se de mesmin papa ka sa no o se mba na be ka bibi cho se e fi na kokoro bitima ba fie ene mi nua ba na ba Bediide nkomo na mse mba ba bo o ma de oyene me da si sei na no kuro nya me animu ni me sa appreciate de waye no unu ya no do me ameso me do no nenso ebinti ene yanti me anwale but oyene se me hwe me dibira ikuta me ene kwa me fa so me ba ekuru ma na bota yenti a me wokuru mu a nesa me pa me kase metimi ese atumi nesi wosi animu ho bie mu a ekuru ni na ye nkontompo sanse mpanyi se ni ngwase ho yi mfata kan ni ba so wa pade huni se de oye na fe watemase a ono abetimi etu anamo na obetimi de atokuru mu mpanyimfo ni bie anim ni nyina ye sinkunya fefefe na amane ni amamre kwanso no ya ye be bibie efro asa me ya pa me sole se me mba de eno de me kase metimi a ohene na meboa ori ka ti me banka be kama kwa kama no enye ori matina o su de mesre wa eno ansam ye twa na asa doso na me ne se ma kasai obanumbi de bi ko se nkom se nkom fa na ka no me fama me na nka me famra afi se ma de so ni na na diga na ja so be ma obaji me 100 cedis to daroma saka banya bia mamia sada sebusia we ni nkomo kan no nkomo nti a hye da ba ye ni to da benye no ntira na se na me se sika na wo be pa no kure ni kama ha me ho ama nya se bia wo nkomo ni me di ni nyewu se si a me no tuwe se menya sika e bulu 20 cedis kwa je se makwa adwuma mu ekuafo na ba ho anopa no sika da me ho nyina obi wo wa kana sema nti se me kwa na me yi afiri adwuma di ni se si a me tie sika kakuta me 10 cedis nwumre mai madwen se me de bepe bibia ye de ade ma me nso 5 cedis e me de amaduane wura no wa mo de aduane no bebre me what I say
So what me a church na no pade a. Why? But I see a part because me nya 1 million no dia mama. 100 cedis na me boa. Why? Mate. Tini ne mesel na nte kakra. Mate. Yo. So what pade me mra na. Asa agoro. Sebe obe pieno na asemaranku. Bribi na epam no. Odi asam nam ababa wa di asam nam Wayoosi si obesue no. Papa. Papa so one day why me papa. Wana abo. Maya. Papa so say ma ko clutch jem. Wana jao. Ko clutch no ya sama ko clutch jem. Na de wow. Ha? Sewa. Papa. Ko clutch no ne yire no wow. Ko clutch kro no. One wa shisha wale, badi awale bi ama. Ha? Baba ko ge bi wanyan sap mo bi wanyan besi ko no kro bi branch ba go kra man won fie. Ko clutch na nya oba foforo. Aye friend say. Sampoma. Ofri kura mu. Obetwi na di. Baba won di ni. Obetwi na di kire say. Ko clutch no. Omfri kura mu o. Wonfiri krom ha medical catch them say woma yesa tanka drivers no onya top pan o de to the dashboard no so pe ni rinum bebiri da bi obedu bi a obeware koko krachi say si ai o koda na sade echi na ban say wonfiri ha no wonko ba bi ti say ye metwa anaso wonko kofi ase anaso wonko ba bi ti say sekere jejeti ho no wonko kali koko no a na wono wode udi wachi etua ne pa na anante ana akwade so we de hye odo ye dey baba me do ko clutch me si me do samika ko me pe do odo wa ma samika me dia samika me dia be fia enti sa poma kro no na je ye nse koko clutch ni bie hye foforo ni fie wa ma no na koko no enya ne dia o medical catch ra wo say abadi na besi na ha abankura bata ni biti se porosi adwuma a wo ye oyema aban eti eto koko no du otodu no atworo otonsia no atworo owia kokeka ni nyina bom no ode nkonta no akwakira ban so odi peso akora ena abati no radio so yesi yedu obi kokoto akokofuo bebiri jejina court no kokofuo bebiri jejina court no se ujejina court sa na se bo so a aban de odo betumu enti ni yiwedi baba no kwai baba ko ka bibi baba ka bibi me gari wa ka bibi chire no wai koko wale 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 baba zo kwa ka bi enche na baba me de me free ase me kura no akọ odan yankaye ba bia waduri wudidi se preko batai krache me na ofoni na me se me do mo ba be chia se de be ye ohu wo ma ba chia wo ma yo kasa na me se me de mo ba be chia wo enye kasa pa me na mfufuni na me de mo ba chia so kana me se dia ase wo hia na kwantimfi na woni me susu ho wati masia me serem akankasa de mo duye nti yesu ane kan yi yo fefe chembe wo dia brother se me no wa Adam for you jade open ada wo yem hawana de said the ochi I said the ochi me person who say mo hayo na esa ma won sasu mo ba jana so for say ama ho fe ama ahom fe tight the wa pa na da to mo so we ndai efe na ye de aduma me boa papa wo koku afu man ka de obo papa yi wo ankasa wo ye de aduma me boa nti enfudie ni na ba me nam koton premature ebia no wadi bi wa awni we ye ebia na medi na kre nefe ama so when it yase koku ya die na sapa na bade boto se okoko ampa iro ho ate na ebi me no odo achi mate no no ne die agya ya na mama mo na enti mama ye aduro no usa aduro de ye ne eto ya aban no na hwese ekuafo na ni bagye adwuma no bate
Nti ba said you say you ba bu she me raise me you afu right it says madam for do me if you had you say me see here pia ana okay bi nya me ba o hey wala fo anga say o ha me hona me so me ayi yasmi hu ayi na me hu say u teacher ma Esha space ni musa eh do bia be sheja na space na wana de bela wo to ne ya ya mo to amu mani mu ati ja wo ye ni me ye o na stay ya wo ye o hu bi me hu bi e ho de me na da me ho she me ye me hu bi aga se na obi e se me wo Sada obepie no na asemaranko bribi na epam no Odi asamnam ababa wa di asamnam Wayoosi si obesue no Papa. Yeah, asem. Misro. And some more metiti e de de mi hu no. Misro. Ba bia du bia aye twa so. Bia nsem na atete ni Ba bia du bia twa so. Famsika na mam. Wa kwaji sika na. Afra no e mia na menam so ma sa e kan bae. Aha na ye den. De mbe so buam say yenye na kakra ne yenye gisika no. E gisika no bia woni ni business bia ye bia. Bia na wa hu na wo kan ho asem. Adiyan so na ko so de ntem. Asema wo kan a wo de wana mi hu de wo pa kire. Me besam chese. Akosua. Ayensa ana me ma na bi ton ye. Ye jiska no wi a woni ni hwie biem. Ensa ne wonsa. Menam ton sa no. Sika ne wo no usika. Me ba menam ton sa no. Jimnam ko hwem customers. Eno no chese, be so ko simachi na no me customers. Edidi me na ye wo dia. Me pasa kwaji anya me ame ho na beba. Je kwaji biem, me ame kwaji. Na me abro woni ni nkomo bia biem. Na edi etumi na wo se otumi begina papa nim se obi ofa me nsa ton no mentimi ne nyina ho nkasa me suspect ababa wa no akwase ne pembo a e ko de honhwem wo ne mom de me ka kire no ne mom edi enti na se ya diska ne wi woni ni business ye bia ye wo te me wo papa no wo ya ma ka kire wo wi we ko wo te me wo ne se oba wo to ma de ne ma me ni nyina ho sa de wa baso ene e pa ho den why kodi awodin nuro reko kone kodi awodin nuro me de obe se da do aso se de mekali wa koton no wo de so wa no aba na won sa ba wati wo de aye asa ba gina mani so o ma me baba na ma hange o se de mekali koko akoton no o ba te me woni sa de wa ba so papa no kura me ka se e mani ni wo nyina wo bio wo bonsam emani ni unyira obio abe no me na mabe me na mensa okro no nti wo de kopa animu ontobio e wo Sada obepie no jeje me wi jeje na wo nkwa me do be fa so bribi na epam no odi asamnam ababa wa di asamnam Wayoosi si obesue no anime de anya de pasukura o in fact anya ma Akosua no mentimi ntina wo bi first kan enwa nanka so odi dwa nanka kwanko na mewe a e different but odi dwa kwa me san sa nanka no e di ntina se obi di ade anya de yeme sani sai hunti ma Akosua mi wo me posem sabi o tafaje menya for the Christmas me mama wo wayem ye papa wayem ye me nua ba odi machi wayem ye nti mi bia same me hu wo me pew ba me ma osika ana madwene ho se no me nti me fa sika e ma wo de bia sa usu hu no ye dey me do no nti me madwene se me nti me fa sika e ma ne de bia sa nti me madwene se ne me page me bia mo na ye na dati bia ko no se ahokyere ba ono so nya kakra ba madi ma fa prekope Akosua ni me papa e se twempra edi tire se bana sa e bo se bo ja fo na bo se wudie no ma me nya for the Christmas o
Na me disika atiche sa. O se hwe ko. Ma, Wasɛm a wo kani ni na no. Me dia akoma pa. Ene nke so mu. Na de atwa me kire, atwa me nsunu. Se wuti krom ha, wudi akoni aba. Koba fie ni na. Wo mpra na me ba Akosua. ma ye odo. Ana me do Akosua no so ate mase. Aye ti o kakra. Ye wese ye de baba metu oni na asema bufuo ana ma me de bufuo e de aka ne sa no. Akosua. Awo me. Ka wo bla asari. Na wo tia mse. Mami. Be mo to de no. O sa hwe kwa wo de no. Madam fono no. Ana le papa so de mu ye tire no wadam fo na me. Say ye gu adam fo so ne akwaware. Ti mu tire ne. Mami de tie ne say oso obe ware me. Me se le papa so wo de no. Ni papa so ye me customer. Ani etie. O sa hwe kwa be ka kire me se ni nipa ono no. Ena wo ne mpena no. Ena wo mpena sa ne papa. Ade a me pay you ntwa to so. Mpe obi otwa ntwa to nipa so. Esi de na me mpra kwa no papa. Ah? Me pesa. Asem yo Akosua nti enema yokozo boso chese me mani afra na. Epro e betini kankan yo. O papa nye me bibi. Epro e betini kankan. Unim se mususam na wo ye no. Ma me nye no kre. Na meka ama waso atie ne yie. Sasa waye wadwen se ne papa wona ne betwe mpana. Papa na oyire wo kromo. Wo yire wo kro yi mu. Kro yi mu a wotimu no. A me nu me enu timu no. Me ne yire ne mani asem. Eti so ya ba yo wasi so na so obi kunu na abakwa akwaje ne de ya. Wo sa hwe ko no oba obo na ma ne se ne mpana no no. Enkame me fama kuma wenye. Ba be kwa kodi obi kum akidie ene nka afa no kra nkaye. Mami, ni papa nye type of be ma me pe. Me to me pe nkokrafo. Nti na wo point me se me bibi na wo papa. Akokura wei. Wo sinimpon. Me amani tua. Debi. Nti me fa wo papa. Debi. Ti na me ka se de wo kan nyina aye ntro. Eye business na me ne papa ye den. Wo ye. Bibi wo mo wo me kama cheche ma che odada na me hotoro. Nti osahwe ko. Wa be kan akire me. Me ye panimu. Me de me nai be sifam. Na me de maso aye den. Atie na me de mani wa aye den. Ahwehwe. Me mehu sasam na wo kan. Eye ne kuro nya ne kuro mehu. Mamba chomate. Uji ni di cheme. Na osusu wasesa nsema gu onu na ade wo mu a ebepiu. Ewo mu a beton. Den ebesi. Se na one me be ye no. Me se na me no be ye. Sei. Mo da fo na be se odi no.